Eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, ekainean gaude, eta ekaineko lehengo ostirelean biltzen gera gure parrokian. Ekainean oroitzen dugu elizan Jesusen bihotzaren hilabetea, eta batiz bat ostiraletan, ez? Gure jangoikoari eskatzen diegu gaurko egun honetan, lagun gaitzala bere sentimentuak eukitzen. Maita dezagula mundua, maita dezagula geure lagunurkoak, geure familiak eta geure ingurukoak berak maite ditun bezala. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Hoi jainko, Jesucristo goratuz eta Espiritu Santua guri emanez, erreinuko sarrera iriki diguzu. Egizu zeure doain handi honek hartu ditugunok, zeure zerbitzari zintzoagoak izan gaitezela, eta fede honetan beti aurrera egin dezagula. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Agripa erregea eta Berenize etorri ziren Zesarea hirira, Festo agurtzera. Eta egun asko egin baitzituen han, Festok Pauloren auziaren berri eman zion erregeari esanez. Bada hemen Felixek preso utzi zuen gizon bat. Jerusalemen nengoela, juduen apaizburuak eta zaharrak etorri zitzaizkidan, haren aurka zigorrepai eske. Nik erantzunien, erromatarren artean ez dela ohitura inor errudun jotzea, lehen da bizi haren salatzaileekin aurrez aurre izketatu gabe. Eta leporatzen zaionaz, defendatzeko aukera eman gabe. Beraz, nerekin etorri ziren Zesareara eta biharamunean, bat ere luzapenik gabe, auzimailan eseri nintzen, eta gizonura ekartzeko agindu nuen. Baina salatzaileak aurkeztu zirenean, ez zioten nik uste nuen salaketarik bat ere egin. Beren erlijioari buruzko gorabeherak baino ez zituzten, eta hila den eta Paulok bizi dela zioten Jesus delako baten buruzkoak. Nik ez bainekien auzi honi nondik nora eraman, Jerusalemera joan nahi zuen galdetu nion, han epaiz esaten, baina Paulok gora jo zuen, auzia enperadore jaunak erabaki zezala eskatuz. Beraz, kartzelan edukitzeko agindu nuen, enperadorea gana bidali arte. Jaunak esana.
Jaunak zeruan ezarri du bere aulkia. Ezarri du bere aulkia. Bedein kabeza nere animak jauna, nere barren osoak haren izen santua. Bedein kabeza nere animak jauna, ez bedia ahaztu haren mesedeaz. Jaunak zeruan ezarri du bere aulkia. Nola zerua lurraren gainean garai, hala, haren maitasuna begirune diotenentzat handi. Nola ekialdea mendebaldetik urrun, hala ditu hark gurego hobenak gugandik urruntzen. Jaunak zeruan ezarri du bere aulkia. Jaunak zeruan ezarri du tronua, haren errege aginteak dena du menpean. Bedeinka ezazue jauna haren aingeruok, entzun bezain laizter, haren esana egiten duzuen izaki indartsuok. Jaunak zeruan ezarri du bere aulkia. Aleluia, 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 aleluia. Espiritu Santuak irakatsiko dizuedena, eta gogoraraziko, nik esan dizuedan guztia. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él les contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de lo que le preguntaba por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Jaunak esana. Evangelio honetan askotan zentratzen gera Pedrok erantzuna ematen duen hitzek, baina nik gaur zentratu nahi dut Jesusen galderatan, 3 galdera horietan. Galdetzen dio lehenengo galdera: Joanen seme, hauek baino maiteago al nauzu? Hauek baino maiteago al nauzu? Bigarrengo galdera da: Simon, Joanen seme, maite al nauzu? Hirugarrengo galdera da: Simon, Joanen semea, maite al
maite al nauzu. Erderaz, euskeraz ez da ikusten zenolako desberdintasune daon, erderaz esango ditut, Lehenengo galdera da, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La segunda pregunta es, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La tercera pregunta es, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Por qué hace Jesucristo estas tres preguntas diferentes y en decadencia? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Jesús nos pide el amor perfecto. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que a todo el mundo? ¿Me amas más que a estas cosas? ¿Me amas más que a estas personas? Y ve que nuestro querer es limitado. ¿Me amas? La respuesta es, sí, te quiero. No es lo mismo. No es lo mismo amar y querer. Jesús baja de rango. ¿Me amas, Pedro? Sí, te quiero. No es lo mismo. No es lo mismo amar y querer. Jesús baja otro rango. Simón, ¿me quieres? Y se ofende. Vemos cómo lo que Jesucristo nos pide es mucho. No nos pide que le queramos. Podemos querer a cualquiera, pero a pocos amamos. El amar conlleva dar la vida. Amo por encima de mi sentimiento. Amo por encima de mi querer. Por eso Jesucristo va bajando en escalón para ponerse a la altura de esa persona, en este caso de Simón, y desde ahí acogerlo y subirle a la altura de la excelencia del amor. Y Jesucristo quiere hacer esto con nosotros. Él sabe cuál es nuestra respuesta, se quiere poner a la par y subirnos, a ese amor desinteresado que es el amar incondicionalmente a alguien, ¿no? Por lo tanto, nosotros también hoy se nos hace esas tres preguntas. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y la pregunta que os lanzo yo sobre estas tres preguntas de Jesucristo es que reflexionemos en dónde estamos, en qué altura del amor estamos para con Dios. Porque desde ahí nos vamos a tener que relacionar con Dios, desde ahí Él se va a querer relacionar con nosotros para tender hacia arriba y nunca hacia abajo. Claro que Jesucristo sabía que Pedro lo iba a traicionar y 3 veces. Por eso estas tres preguntas, la traición viene antes esto. Por eso las tres preguntas, ¿no? De las 3 negaciones que han habido anteriormente, las 3 afirmaciones del amor. Pero la pedagogía de Jesucristo con nosotros es muy diferente, se nos pone a nuestra altura, no nos exige más, nos exige un poquito más cuando estamos con Él. Venga, vamos a dar un último paso, otro más. Pero no nos dice, no nos pone el anzuelo delante y tenemos... No, nos acompaña en este camino del amor. Pues hoy le pedimos al Señor que también acompañe el Señor nuestros sentimientos que proceden de ese amor que todavía no es purificado, que no es perfecto, ¿no? Que todavía no sabemos amar perfectamente, ¿no? Que nos acompañe y que nos dejemos guiar también por Él.
que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, porque la vida versa sobre el amor. La vida, en lo importante en la vida, no es lo que seremos, lo que somos o las cuentas que tendremos, sino lo que hacemos con nuestro amor. Egin dezaizkiogun otoiz jainkoari, hauen espirituak eraldatu eta bizi berritu gaitzan. Pentekostean espirituaren doaina hartzeko zain dagoen Eliz elkartearen alde, ez dezaiola inolako oztopori jarri espirituaren eraginari, ezka dezaiogun jaunari, Elizarin hartzaidin diren aita santu gotzain eta apaizen alde, Jesus maitatzean eta zenideak maitatzean oinarritu dezatela beren egiteko ederra, ezka dezaiogun jaunari, Jesus piztuaren testigu izategatik, San Paulo bezala, pertsegituak, zigortuak eta giltzapetuak diren kristauei eutsi dezaietela espirituaren indarra eta zenideon solidaritatea. Ezka dezaiogun jaunari, Eukaristia ospatzen ari garenok, suma dezagula Jesus piztua beti geure artean eta eraman dezagula eguneroko bizitza egia honen arabera. Ezka dezaiogun jaunari, hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Orain ekarri zugun ardo hau, orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zelulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorinaren edari. Ideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira begionez jauna zeure herriaren eskaintzari, eta zeure gogoko izan dadin garbi dezala geure bihotza Espiritu Santuaren etorrerak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jauna handi hori beti gorestea, baina posa handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskaina izen den aldi honetan. Honen bitartez jaiotzen dira, argiaren seme alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei zeruko erreinuko ateak. Gure eriotza desegina izan da haren eriotzan, eta haren piztueran gu guztiok piztu gara. Horregatik, Pasko posez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeuraintzaren gorezpena kantatzen. Santu, Santu, Santua, diren guztien jainko jauna, zerurra zure iztira, Hosana zeru hoienetan, berenkatua jaunaren izenean datorrena. Hosana zeru hoienetan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza daita. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugun, Miguel Ángel, Miguel Mari, Guillermo, Pilar eta Carmen. Hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak zikugarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta zezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ez gero, ez gaitzazotzi tentaldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agurugunotan, zure errukiari izker bekatutik garbi bizi egitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Jangoikoaren bildotxa. 「 Emaikuzu pakatua, 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 emaikuzu pakatua,
Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsua jaunaren maira deituak. Jaunaren zaizio, etxean sartzeko, bat eta sendatuko nahi. Oi gauzarri garri, zinezkaia handia. Hor dago eginik gure janaria. Oidu mesedea, oi gure zoria. Ez dut nere begiz, Jesus jauna ikusten, ez dago gorputzeko, zentzunez aditzen, baina zendoki dut ordela sinesten, fedez argiturik, ordut ezagutzen. Egin dezagun, otoitz. Oi sakramentu, oi jainko, sakramentu honen bidez, garbitzen gaituzu eta janaritzen. Egizuzuk emandako otordu honetan esku hartzeak, ekar dezaigula betiko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinkatzitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeruko Izarragia, zujanagatoz pospozik, zeruko ama, izarragia, zujanagatoz pospozik, gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi eta jakin dezazuela orain Jesus gurtzeko aukera izango dugula. Arratzalde on bat izan dezazuela.
Cantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documento no vocet larritui et files supplemento sensum defectui genitoque lause jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, amen. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan.
Jesus munduko argia, Jesus Iniezko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jainko gizona, zuri gure bizia, salbu gure jaunona, gugeteare guztia. Jesus munduko argia, Jesus iniezko egia, Jesus betiko bizia. Les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Amen.